Men үйлөнгөм. Atam aytgan kızga emes, özüm süйлöшкөн kızga үйлөнгөm. Atam aytgan kız menen жашап кеткен көзüm жетпедimi? Atam каршы болуп жатат дейт. Каршы болсо деле ага маани бербейсиң, анткени сен өзүң кууң. Сен эркек адамсың. Саңа бирөө келип аялың ажырат деп айтып, ажырата албайт. Атаң дагы, апаң дагы. Туура эмес түшүнүк, апа сайса ажырашыш керек деген туура эмес түшүнүк бул. Ата сайса ажырашыш керек деген дагы туура эмес түшүнүк. Туура Hazreti Umar Abdullah ibn Umar'a gelip ayalına talak ver dedi. Degende talak berbeyin dedi. Kendi bilet eli Hazreti Abdullah bin Umar. Ana peygamberimiz var. Şunu birine Umar'ın bir bilgeni var dep. Umar men ayalıma talak ver de otat. Atam ayalıma talak ver de otat degende Umar ise talak ver deydi. Kendi al Umar'ı olçu. Sen atan o özüne tağız Umar mı kim? Şunun için ötpeyt biz. Umar'a tanıdık.